Pozdrav svima, ja sam Serbijanos, evo me opet na sceni posle dužeg vremena. Vratio sam snimanju jer imam svojih privatnih razloga zašto nisam snimao, uglavnom vratim se snimanju, ovo je drugi video, list od 5 najjačih Naruto Boruto karaktera, ajmo da počnemo. Na prvom mestu Ishiki Otsuki. Nema puno toga reći za njega, tj. Ima, ali možda to ostavim za neki drugi video. On je razbio Naruto, Boruto i Sasuke-a, realno rečeno je da je trenutno najjači lik. Na drugom mjestu Naruto u Baryon modu. Baryon mod je fuzija spajanjem dva jezgra, to je Naruto i Kurama. Naruto je tu onako jak, ali dalje nije na istom nivou kao i Shiki. Slabiji je. Mada svakako rečeno nam je također i da Naruto u ovom modu nije problem, kao nije toliko jak mod, ali udarci koji on zadaje skraćuje životni vek, pa da je zato, da su njegovi udarci problem. To je rekao i Shiki. Ajmo dalje. Na trećem mjestu je Jigen. On je razbio Naruto i Sasuke-a dok je Sasuke bio u svom base modu, te Sasuke je izbio iz Susana, a Naruto je bio u Kurama ili Sage of Six Paths modu. Zbog jači je od Naruta zbog toga što ga je slabiji od Naruta. Izvinjavam se na grešci. Naruto je šamarao, Naruto nije mogao ni da ga pipne, dok ga je Sasuke udario 2 puta, ali ipak Sasuke je aktivirao perfektnog Susana, dođe Jigen i izbije ga iz stana. Ajmo dalje. Na četvrtom mjestu Momoshiki. On je borio se protiv Naruto, Sasuke, 4 Kagea i Boruta. I realno da u tom trenutku nije bilo Boruta, Naruto, Sasuke i 5 Kagea bi umrli. Tako da neki čak kažu i da je lik koji je peti na listi jači od Momoshikija, ali ne, nije. Mogu da snimim video i na tu temu da li je jači Momoshiki ili Kaguya, tako da ajmo dalje. Sljedeće je Kaguya. Neki kažu da je jači od Momoshikija, što sam i rekao već, ali nije. Nju su Naruto i Sasuke iz rata pobedili i zapečatili uz pomoć Sakure, ali on ipak je jači od njih. To je, pa da, jači od Sasuke i dalje. Ali svakako, ne je moglo da pobedimo Momoshiki, ako hoćete pišite komentare, napravit ću video i na tu temu. Bonus lik na ovoj listi je Goku. On je najjači ovdje, šalim se. To je to za ovaj video, nije me bilo dužeg vremena jer imao sam nekih problema i zato nisam mogao da snimam. Ali sada se vraćamo snimanju i bit će... najvjerojatnije će biti video na sva 3 dana, nekad možda, a možda bude i daily, zavisi od škole i svega toga kako mogu. To je to za ovaj video. Piše mi ideje u komentare šta sljedeće da snimim. Iskoristit ću ih i to je to. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!